Ljance, urodnik, sve. Kopali put. Iko! Una. Amo. Una. Nije da ti ovdje u... Bravo, hvala lijepo. Znaš što tu si? Naša spiju isto. Hajde tamo do njega. Dođi Boga, čaj. Ne, čekaj. Ima. Koliko ima godina? Šefe. Ovdje Gudini se vrti, hajde. Evo i vrti. Samo na njega sviđa. Bilo je uvijek toga i danas. Amo, Rašić ću vidi godine. Glibao je, a... Amo vidi. Kako ih treba zva Mare? Kako si rekla? Puki, jel? Puki. Mare, rekla moram mi luka puki. Puki! Posjećiva njina, da? Samo da oni... I to sve kada ovdje obrađeni. Vidi ga, vidi. Čovječ. Kuć! Vidi. Ovo je kao Daj ni... ti fotobar. Ja snima, vidi. Ona uvijek provadi. Ovo je guda, a? Kuć! Ovo ti je kao ni, kako se zove? Kad ja ga uteknu, ni drugi dio. Ajde, bolje sad čuvati. Da ga idu, a? Kuć! Lista ekipa. Ali ovo je torpedo. Vidi nje, gledaj što je stalo. Gledaj. Je li to svaku šarani? Kuć! Krov. Nema cara još. Kuć! Evo, puno nas čuje, zna, ona malo. Lepar je malo oprezan, zna. Kuć! Na. Oj, dragi, na. Kako je staro ono? Vidi ga. Evo, na. Halo. Eto. Branko ubio 2 zeca. Je. Digli ga ovdje sa moje kuće, jednoga ubio na vranu, jednoga tu. Jednoga kod Zenkine kuće, a jednoga na vranu god. Kuće, zna kad će. Kada da očeva sad. Ne zna koliko je rič velika. Je.
Nismo ništa. Nismo ništa. Lednice, ne? Dobro, ajde. Gdje se ovo peče se tamo? Koliki je čovječe, vidi ovoga terca. Ovo je mužjak, jel? Ajde. Ti si tele. Iko parani ga digo kakav pomisli, ja? Jebem ti, ja. No, pazi. Zajebanje, zajebanje. To su kaj parenje, to je, ajde. Vidiš on, nije mi je razvalio, pogledaj kad je pao. Vidi ga. Pogledaj sve pasalo. Bacio mu strivala. Ovo ide, a dilju. Treba bolje fotoaparat da ga očuvati. Da ga možeš, nemoj ti s mobitelom ga uvati, nema šanse, to je. On boji se, zna, vidiš, neće on. Njemu su.